Joe ni maintenant ma blada bi blue ni ka mi yope yo machi TV non mi anye fen o hwe la ngana achime ngene achi jufo ni ma jufo na ma jufo kenkelo ba ngo shida wakon feche mo ngombo ka shpembo la de ba no chomo ni ba de sanka samanta ka me jale aka fe odro mo de ka ngene pikpa gbi na ke wa ko jaka je me fe me ji me ni me na le ke me pi ka baba o ji me nu ka je February your name shini ka bo yo ne pi catch amete be woti amle ameye kwa me ya wo pekusi abe kuku mi oba atoma me wo sole mo ke fa ipo mo pe ja ko feche ma we wo wala be mi nu wo chunu chunu papa ni esi eyin boni afi ko ni eni eto bi papa ye ni ekewo hun afi mi ni afata yi shiko me ko enka bra ke ode bi ni ama wo rasta e shan boni fe mo ni ke bo gbe no da ju for so anu ngle to a share ni mene ameminte ba gwa me ke mene nu wa manche nu wa ke greater cardinals of chiefs no ni konye da na nye pene bia no no ba hwehwe esa nye konte abam imela ka jena ama ye jara ma ba shaka jin ye jara ni ba e ba gba to mo tun tank ba ke best pharmaceuticals the gym bar and restaurant ke Great Aim Academy ameji meni wa me ni ke ni fe mo ni na ba ogbe no ama ye jara ma ba shraw ni wo fe mi ni wo na no to mo shito mi ye jara ma ba shraw. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Swing man can mean share. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neil Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Bi gamanti asio mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe hunu o ya he strut you bona fe
ni bi ni gba me ana woke amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fi na amla akọ ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fi o ya e ko me woke akuto nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fi lo han ke ko ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don nke police fui ke wo ko ni na agba ko ye bi ene ke wo sa wo ke wa chu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche mi le won na asan gba na gba yo titiri ji gogota ni hey ni ekole ni jo ami echichimiye alo ni jo beje me ni saga ko na chunwe ni hey ni ekole ama chunye ni esa alo ndi ko me ni afe egbe ko mano nehi ele me nefe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mo ato ni beja mi ko ti ba denke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe ni pa no ka se me ki ni hu le mi ye o mashi tv no ngbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ochina Je uni me na me blada Bible ni kami yobe o mashi TV no mada nya shaka nya na nya wachu nya me minte ya femini nya ye jara imba ko manje e shari papa ni me na me ablada Bible saka boni kenye ke club anwo shida o kon feche ma wa ke efe wo drum ne ke mene gbi papa gbi ne esa efe min ekiwe ko eja ke je me fe me ji me ni enye enale ne ke no na me pi ke papa o ji me ni wo ke ji shishi pi be o time be ete wo fe le kpakpa yo nyeme ken clan ona inye ma shimona la me ni je pram pram ni an onu mi shin inye pele lala kombe ni mi to mo nwe dani wo femini wo roll up no producer o fa ni shiba mi ami da kan pan shimo lala ni amebo yue mu ni yo mi etue o fa no ka fon o ani nkwalo e agba mi tue market nche iga gbamo ya ejega ya gbamo mare ejega ya gaga da me wo da si ya mare ya ya gaga me wa jashi Yo nyame ngo chamo to fa mi yo aka okami shaje mi ona ofeche ma we afemini ajobu
ake okami efemini enye abolala twenke wa gadangbe fite chame ona dare nke sanne kontami eja kenkenye bi odebi na wa warrant da number coin ake any gan show regional house of chiefs na ake chame to ami na menye enwo esani anga onu mishi esana anga regional house of chiefs greater regional house of chiefs na ake some flair ni diki eva femini esana ake ba hami ni makwe because nyame awaka yen wajano kwale ona kejale ma keto butu ka gbe adan shuri agama jacha me alogan lumo yele sajin fe ni boashe o debi ni ama wan rasta kan ni le shin nchichi ko ni tese san ni kan ni shin se ni ma ba yin ni nye na nye le akeche me kenye me ablade blue ona no ni ya no e gan nka o debi ni ama wan rasta ikombe to po manyima so bi fe oh mi na fi o ato ake join lo ebe gadangbi to na ndo nko che ma ke lopi ensure mi sheshe wule men join lo na ke ko ke ko enye ye oye yolo nu e ba le tin ni no fe party o ya order yolo ye ko enye di esando no la ke no kele ye o pe o e ba fe le boni ba chobo hono mi shi nyame elele afebe fione ogbi kuku oko ne o weekend name no ni wona ke wache ni o dai fi wolenchi ni ji nwa manche ke president ke Greater Accra Regional House of Chiefs e ke won chi ekome amechi amebenke otumfuo ni ji Ashanti manche Ashanti manche ni ji Israel Majesty otumfuo osei tutu onu mi ji Ashanti region femini manche na de men son le ablade abi blue ni kami yobe ya o machi TV no na te a sheje me be yemo alo agenda na ka ken yaji aya fun ni keche watch ni ji tun for say to ken celebrate munu ba celebrate 200 years concern Katamanso war na no le 1826 somewhere around 1826 Yeme. Nyakwa no ni gambe wate wo fio. Lele wache ekesande ko ya fun wache niji otunfo yin ni Regional House of Chiefs fe nka me kesande ko ya fun wache yin because they team up and went there na me ke mo yin no fi oni mo wi o chonke they also ona they are in support chonke amon amehiyemli onumishi amon amehiyemli ni amengono onayi yo be nyame ablade abi blue ni kami yo be o machi TV no nke sani efe kplolo te afe kplolo ekete yemo ke ni bi na kete jen wache me ni te jeme ame infoni ji no ni ofi omini ona ame infoni amemfoni jinoni ofi omini ona yeje ona yi amemfoni jinoni ona yeje me ni cheme ke ateshi na gole ino ke degan na ti Ashanti na ka afoni ne che woche otunfo ke anu konklo na te bo we ake sande konklo afatai ake be woche ekwe never solve gan issues ni yo bi ene chairman nyekwa offer the producer am infoni no babi ane no producer ba modern nyeme won che ani te ameji meni me na me ke wo che o niji tunfo o sai tutu Ashanti manche do mo chien lele te na me te fel ne jo ma sandi shinke shin abai mini ama yue na kan lele nu wo chete amete ni ne fon shibe nu wo heli o shin ameke no konkron afata sani chon ake amento ni wo che ni ji otunfo se tutu eba femini eba kwe no ni ya no masuma ke wa bosi ni mfoni ni ji video be mini nu wa manche eke na kan share wo wiemu ihia wo che nana otunfo o se tutu insumoni eba feton mi fa wonu ye mini ye fufu
ono mi ni wo masumo wa ake wa nu akwe na kan se ni mfoni ni jinu wa manche nu wo bue na wie mo tuwe nu wo ba shira dan nu wo yo wie mo nu nke fata mi me na amenye ka chi anyi nya wo kwa se ni mfoni wo ba kaje die achante briti kama beta kreje ke ni majama sare ni yo no fe ke no fe sebe ke yo me fe wonu we yo ko fe ni yo shino ni kata die ne no we wo pale mai ewo wo mla de mane shi ewo wo mla kun wo ko ni ba fe ni ga majama sale hu e se ba fu ke le no ni asset committee ko na ma ba kashi e na aka pressure committee lo no wona me ko do criticism ada chante up lo mo ko le mo awaba yue just the truth make a thing na na e wa wo ko ni wo ke ni to ni na ba kaje die a chante briti kama beta kreje ke ni majama sare ni yo no fe ke no fe sebe ke ko me fe wonu we yo ko fe ni yo shino ni kata die ne no we wo pale mai e wo wo mla de mane shi e wo wo mla kun wo ko ni ba fe ni ga majama sale hu e se ba fu ke le no ni asset committee ko na ma ba kashi e na aka be pressure committee lo no wona me ko do criticism ada chante up lo mo ko le mo awaba yue just the truth make a thing na na e wa yo ni me na me ablada bi blu ni ka mi yo be ma shi TV no pa ka nyete nya bo wie mo mi tue wo chani o da fe wo lenchi e ka na ke wo chote otumfo se to nye solve enough bi a chieftaincy dispute ke ni bi ni o ba suma ke le we ba fe ke e ko le couple poni le otumfo ba che na ke yen ne ke sanji na mi no mo wo chani otumfo nyete ngo lenchi je sanji ebu ano baba o na nya ko solve we lumoyele ni sanji ya no ye je baba o come on. All that glitters is not good, eh? Je no fiano ni pelo ji june. Je no fiano ni pelo ji june nyeme. Lala ni wacha inke te ne te e de gbe bagadan gbe chomu fin mu mo shi. Chi mu because maybe gadan gbe bi bigi many be ni efe mo na mi she. Mi na ama yue na kan. Watch you money katike you mi ya ko ke fante me ko ma chante me e ma ya wodi a chante me e gan fin e fin no ba chon ma me properties ama me ni bi ane me ni wi a me nye kenye sande no ye ya me onu mi chi chon ke bodin cho to hon e ha yen lo nye me ke fata ele won lele ne ke wi mo te watch otun force e wolenga ona ken ke amo ake Greater Accra Regional House of Chiefs says sanangana ke kia ba meja ke amanle follow son yo den ona a shia no kwalegbe yi a yelumo na shia no kwalegbe yi what you know that fe welenchi you been the president Kia Regional House of Chiefs say chairman nyamaka anye noko ene e twan keshi ta flat nye lenye left and right mini ama yue na kan chairman nye kwa nye yabo nye talashi ye gemi nye nto nye ke mi ake ato nye kane gan history alo nye kane gan wojin mimbi sande cheme ona kaji na la foten ake nye kane gan wojin ni nye jagan nye na gan sanjiana ake nye ona ko nye talajen lela ke nye dongan ojogba shikun na ni anu e gan bulu ani na fi e gan gadangbe ni fe mi ba jo onu mi shi family ba jo shona chame ona anyan kome ke kome fe mo ni be nye te wo dana to na yele na esumi come on hey kaje mi ngbla mu ke kome fe mo ni be gan ma gadangbe bi ate aba na no concerning obaken welcome obaken if I face share ye mami what you know that feel willing chi na sure no ka wa tu lo ma fe wi mo anwe wo na ke still obaken kan no chairman kanyeme ona be piken ba mi wi no ko o machine tv alo ntashi ni mi fe program e shambo mi sumo ni nyana nye liake. I'm not here to defend any chief. Neither am I in support of any chief. In baby I can support Mancheko.
alo ma o manche ko tankon no alo wulo mo ko tankon no imbe na kan bulu ata me nyeme imbe na kan bulu ata me because inke dani ga dan me ba nye ba dem inke bo fe no debi na mo wan stand fere da kan wala ba shan fo le kin ga dan me won ni ko no pa en fe bulu en yu ake cheme en fe bulu no wa kwa na kan jojo gba lala na de shawo yo mo ne kete wache na no tun fo mo mi gbe ni lewe ke na wo yue mo ko han e cheme directly ba ami nu shishin nya wa abu awache otun fo ose tutu na yue mo etue ni wo ba shira nya wa abu ale tue ahini koso jo ana san phone nkranfo asembia jo ye ni akatama so ku nasa ya kutone koy jo abrofo kofa bi free Nigeria bi kofa bi free Africa bebre nkranfo kra na enom koy jo kofa bro nipa free Nigeria free bebre de begomu jo sana ye omutimi defeat asante jo edijaza nkran de enu omu ni ntokwa bia jo ahun di say enu kra de asembia ba jo because nyan crafo pa e be free Nigeria be free Africa and on the go jo so mo ne yeko jo ana no buy ansan ye ba jo so se pese e kaya ana me ba na te so nti ye den akasa ban so ku jo ye kabo na ye fe na ye kama ne dia hihye jo ona e ba se ga dambe we sise ubusan so asembia so ni ho jo bibia ni ho ana mempese me kakraka sa sante hin no be fankran aka ho jo ana mempe Ghana nyina so si ede be ma me dabi jo de nyame de ma me no akakra no ana metie jo enso e wo hoda dada sa na broni ba betumi tinhihye no nye broni na be ye ma me jo oh nye Ghana be hihye ma e wo hoda dada sa na Ghana so betui jo ti me hwe me de no kakra na mo me de na de ahye me sa na me hwe se ho amane ne nhihye wo ho so de wo si nyina di so self de aso de ba jo edi se enkran ye hihye ni ye na ho so asombie de ni ho ni se ba ho ni di so a be ma asombie aba fa so a enkran asombie beba jo ni nyina na si ye de no kra ne do beta jo amane ahini ya amane ni amamre ne de jo se enhihye ni ye na nan mo se ni ye no a o se sanu enye yi jo o de patapaya enye yi jo ena yemfa hunhuna so nye bibi amane enye yi jo o se no kra no o se wo jo se nungwa manche ne na mane ne nhihye ni a eni se obi san ho ko twifa so jo akatamanso ese won nhihye ni ofiri a o de kwa ha so pese o tra enye yi jo enye ne kwa jo ye nyina wo si etimi hu asesa akonwa o te so na ho mpanyin sem ne sei jo na pese o ye kakra kasne sa de tum de brane de amon so ye sa na te jo si ye nyina ye de no kretsa na asumdwe ba jo na ebuo ni ani die o ye kakra ka sen ahinde ni nyina na wo so ye kakra ka wo be famra ne kakra ka nyina nya no ne hia jo die na nkrofo nya free mfaso be ni nya free wo jo baby a na die na wo ya ma wo nkrofo jo onye ntobo taxi ya ba na eje jo enso baby edu atan no putimi ehwe ma ba mu kra ye na so kom ko ya samesu bi hia kwan jo omsanya na wo so ye kwan no obia ntua ntobo ama se fanse broni ka sem taxi tua ma ba ntua ma jo abai na wo so ye kwan no jo enso wo so de ne se district assembly na metropolitan assembly wo no be ka se de be ya nkoso ne yi be ba umpote mo kakra jo ene ehyimu so sa se metropolitan assembly na district assembly na nan mo so eka ho bi wotumi se wo manipa kosiwa na na de ye bia ya ka de aka jo to de ne so be mo ni ko ho sa jo yes why entu jo ni me na ma blade abi ni kami yobe mi ndani shaka na nya wachi nya miti ayi jaramba ye man nya bowie mo twe no ni wache otunfo ase tu e ana na ale ake ya la lumo yele mi ka ni bi na kusungba jano to ayegba jano to na tona ke yolumo ni history kan se mo ke je che ona yi
Blofo me nya chake no konye because ni yomo ku sun ben diano to yomo ni wo me won ba ni na me ko me ni ba jenshi na sani boni me ni ba hinshin be na me jenshi sen wo chano na kan onu mi shi gamen no page no ni wo ba ni wo fe ni 200 le ba nya ba gan because ka wo ka wa cho tu fo ne ba pe osani awo chame mi to ma bi nyesani otun fo le ko meto Kenya almost to 10 11 ninye yoje ni ntonye Kenya ake kwe ichoko me chief enyefe o yin ashishu lo echeme ni upo nye mama no e manja na J4 fin form ona jenedi gbagbonyo dabi nyeme nya shu aka no ma nya ma bia nyesane kan mane ni nyate nya ache woche otumfo ke bagas dangbe sanji mancha yeli sanji amine efwa akelele ache committee no ekekwo wo Keni bi never fair committee ne ekao me nyona ni peli oshimashi jimoni yo tachi sen be na peli oshimashi ke akwa wojianye ke akwa affair reference na akwa wojianye oshimashi ni yo mi bi akeche me asonye fair de akechi kaka me ni nyeketala sheje ametemoku kaka moni mon ke twa okla ke tafla okla tumo tachi manche na me ntwane ke ekole abat fe investigation se ke ni bi alo ache committee na akwami ni ana akewu lele woche je le di mo ne san yo teshimanche alo okola ke gamanche issue ne okola ke je kintakite ko shin adamalache alo je adamalache shikintakite ko tu na je kuma se na ba endorse akewu lele committee ke ni bi na che na ke kwa gamajan che ma sanjin alo san yeri mo amliye na bonetele money ji the right person ne atonye ba henye womi mi bi regionals of chiefs gamanche me fe nyenyo kintakite akochuru ka wacha adamalache wakwani ekole wache otumfo ke ne ba womi ne to ne solve ne committee ya amekao kintakite akochuru le no ne deserve no wa shian le cheme mi bi sande ake aso regionals of chiefs there allo ato gatangbe chomufin bana china me womi na kan lo ka ke wacha adamalache ato aban he ewomi na chiko na akpome na keme na woje mi to ma binye sande cheme nyeme ni wi mo ya te no anwe wacha wo ngako ni ana me na mele ake lumoyele eje o esepe no ba wo e machine o so e tun akeshin o yelumo dabi kuma no wache kan eke keji o yelumo no na ji o ba somo mambi no fe mambi achina somo na ni ha me ni di second video producer ofendo twa na kanje men shikomi ko wa mi o fa no twa na kanje shikomi ko second video tu ni wache otumfo se tu mi to nye bowe ni to dugba shewo ne kian wache me nya wa kwa ni wo gba to shikomi faswa enkran asumdue beba jo ni nyina na se yede no kre ne do beta jo amane ahini ya amane ni amamre ne ke jo se enhyehyɛ ne yɛ nanan mo sese ne yɛ no a o sesa no enye yi jo o de patapaya enye yi jo na yɛmfa hunhuna so nye bibi ama ne nye yi jo o se no kre no o se wo jo se nungua manche ne na mane ne nhyehyɛ ne a eni se obi san ho ko twifa so jo akatamanso yɛsɛ wo nhyehyɛ ne ofiri a o de kɔ ha so o pɛ so o tra enye yi jo enye ne kwa jo ye nyina wo si etimi hu asese akonwa o te so na ho panyin sɛm sɛ jo na pɛso ye kakra kasne saa de etum de bre na de amon so ye saa na te jo si ye nyina ye de no preta na asomdwe ba jo na ebuo ni ani die o ye kakra ka sɛ ahinde ni nyina na o pɛso ye kakra ka o be famra ne kakra ka nyina nya no ne hia jo die na nkrofo nya firi mfa so be ni nya firi wo jo baby atia na die na wo ya ma wo nkrofo jo konye bo taxi ya ban na eje jo enso baby edu atan no kutimi ehwe ma ban mu kura ye na so kom ko ya se mesu bi hia kwan jo fom se nya na wo so ye kwan no
bia ntua ntobo ama se fanse broni ka sem taxi tua ma ba ntua ama yo aba na wo so ye kwan yo enso wo so de ne se district assembly na metropolitan assembly wo no be kan se de be ya nkoso ne be ba umpote mo kakra yo ene ehyemun so sa se metropolitan assembly na district assembly na nan mo so eka ho bi wotumi se wo ma nipa kosiwa na na de ye bia ya kan de aka yo to de ne so be mo ani akọ sa yo yeso ayentuma na ye ho ofe Jo no ni me na me nye bo abi ato eshkobe ko watch out for that to ka lumu ye liye je no ko yi mini jina ni paten no fi o man bi mini o fi ke wo man bi aye Manchester so many years watch any other fi we chi o ya originals of cheese for so many years ni tachi stand fe chaka na fe manya na fe basa o ta san mi aye aye olololo na aye ko etako ke ba shi bia ne inse ne bona no ni bi ni te no ye jemen ni tashi me ba na lo mo ke ni bi na fe ni bi ni no ba fe ni ahihwe mu ani bi pato social media komo cheme ni ba no kwaleje mi ke gan tete fe ake what cheme ni wo yen ta flat 99% am bia no kwaleje ona amale ke anyan kome so shanye amale ke anyan kome no jino ne femini eshanye chame nyawa bia wa ake wate alo ba mini sandi poji ne nyeme mi gbele phone line say ona sandi let in the trend the social media no mi gbele phone line say ko nye femini nye choni jomo watch out for eke je no wo mu yi je minji je no akekra man shimo ase manche o sando bi ake mini potin mini se no mo potin no man bi nye na yo no wa manche overload no wa manche overload no wa manche opele overload the what die for willing chi kenene na ke point mo project enyu ete no fe ke wa no wa alo gan state te no njike te no nji oba cheche ona anwenye page ano bo anwenye shikaji ano na ba anye ona shinya ka anye insane ni regional minister ba o ha na le ake na agba ni wo yoji no ni sande ese choje noko shin esana ba finance ona ba fund ake anye shika esana mlalo anye shika ni anye because ke abana ye sande eta anye agbese ni na ke fe nye ya mini forestry hotel ni ejalawa ni be sana a pay gbe te kejo na yesani ni shikasande jake majanche me ko mejeje shon gbe o chon bi ona from fooling life ni yen fi owo le fin cheme wo le fin ona ke gbe plug here cheme on behalf of Kintakita Kochuru Davi I'm not here to support any chief but I'm supporting and fighting for a better future for Gadangwe. Gadangwe was in le Jino country no she je mancheko e jake chin se tamwe na no jinye yeme no ni wena lumo yele tamale kutu pakala yin asise mu no kwale no anya yue originals of ni gan history jinje gan wo jinje ale shi abo na jo na yo gamanche ale shi najo na yo sumanche ale shaji najo na yo la manche kan ona insane ne ke no po da fe welenchi o so backman no ona na le ake nye be mi ni la kan lo mo sani e ba no press conference video ba ake boy oye manche ma sandi shina kan sanji e ke fe tradition individual traditional councils I'm in the sunny, I'm a family, I'm a duty, I'm a minute. I guess I'm a corner kanje. No Tarek House of Chiefs, no call ye manchema Sunday, be mini, Sunday you a jemmy. Ona can you like that? You are chairman, Yambu Bulu, Yen Lajawo, she cast on the stone, Shanye. None none quick money baba nye gba fun gbe no ji no nye don se nye don man bia e ke nye don man bia e kun ta flat e bulu ani ni te no ne kun ba no mi na yo chame what that die fe ne me nye ka ba laka wa nya wo fanta aka gbe ko lo ko ni akeko lo e ba ton o
ake chele ba chon wa ke me ko lo ni ka gbe ko lo no ke chele ba chon ke me ko lo ni cheme nyembo wa blue nwa manche regional house of chiefs cheme nyeta je nke anoko onake woche ni won ke mo otun emi ni Kenya no kwale ake lumo yeli eje noko je oye no ba gbo kokoti ko na gbe ni ona abato ma omo me ko me bato am used to gbejian to ko ni na kan gbejian to esani wo ba yese esani cheme ya yese shona ka many feel too big in their shoes now me feel like atomo ameji ame beje na no neti no wo tu fo na me le ake na lumo yele bule onu mi shi ke kusum gbejian to jibona ke yale mi wo cheme kenye le ne me fi ma ba ke favoritism ni feel kenye die nje suban gboyin ni bi gboyin ni feel le fe tun menele pe wo kesan ni ke yue mo afunse yen ni ke yue mo afunse onu mi shi amole ani bi ni ke manjo ababa yeme eno ma na se sun ma gba ina bi nke ni bi baba o na ete no producer be mi ni mi phone call say no Facebook comment ni etete no yejeme masumo akeshi ni nkenya afemini adwamli be nkeme phone line 02743243331 02743243331 oda ifi owelenchi ke regional house of chiefs nke esani ofane ni ofemini mi panye fa ndoko afenyi mi na ke kolako efemini ebakpan no hello ablado fa no gba ke ndo cho akejo somebody me talk again me pass them me tell me what them me talk again me tell me what them this is a go me tell me what them me say the abu no what double no to no so you what anabo atia abam ni kana what you pay absolutely you mo I can get on the wapi bana what can me what the one yash what the one yash oh kama ga atame ile matababi ni waka wasa ya o tufo never you wasa ya wo military adipe keskabu de yele ni me gbo ni maje bana waka me wo ke bane ga go habo so ba do mi ne ko ke ma ju ina ba to ba bane ofani yo nche bo oyiwala don 0274324331 0274324331 nkenya ke mi benimi ni nko se nyanu no be nkenya femini nkenya nkwa na one side ni di comment ni ya Facebook onu mi shi be ni ka bo yo amlone no in life shishin ni di in Facebook live shishin comment fio ni etete no yejeme masuma ma femini madwa oto mbe ayaja no nyenu awete grant ekamini the Ghana State Council must return and be firmly established tranke Ghana State Council esani ona ajajele ojogba ni eseba in 2026 if you can't handle matters at the Greater Accra Regional House of Chiefs the best thing to do is to go relate and report to the government chair. So he set up inquiry into matters, but because of stupidity, see what that Oshimashi is doing. Nekwa yuemo ni ya no sha yuemo. Engbele pa 0274324331 0274324331. Bomode ko ni bo nwo twa ni ochon ojuemo. Yeje no we grande ke master otunfo ona akrapo ka wo Steve chage no ni wo cheke o esimo ne ba fe lu kwa leke ba wo gan sanjiami she na akaba wiake ebe ba egan kefata ekumasi no wo na ka nyen nwa ya je no just Nikwe ekamini no wa manche can you take Gadangbe issues to to solve it for us in ake kolako eba pano ela blado fa no gba ka ndo cho akejo. Hello. Ofa no gba ka ndo cho akejo. Aso mbo tele nta na nwa. Ofa na ndo Ofa iwo egbobo din wa.
body wa then e just no wa then o radon che nwa job woche le ewie mo no di ake ge nwoe na ake nwie no ja lele nyeme nke nya ke gan dan we ji no ni country no di anya nkome ke nkome mfasande nwani tafla che maja che mabo alotoku na tala abo ni chomi kona femin ami no ko fio ni danema ona favoritism aba nye nchie benke ameponso ma no na meto ameke amiepo ejake weda o still ma coffee ni yin ma ne shambo to mo shito na kan no onu mi shi 0274324331 0274324331 ke obo omode ni bohun ota ni ojon ojo mo mini o se mo ko gbe mo ko efe mo ko noko ye je no Justin ni ko ke mini okay Gadangba youth have to go to Nungwa and sack this Nungwa Manche from the throne because he's not competent. Again, and I na femini. Watch akweni awole kojo. When you mean we ke watch akweni awole kojo jake bonde tele ja na yin bibi opo neken. Yaje no nche Daniel Donvi eke more fire, let them sit on their toes. Omashi is taking care of the rough work. The truth is bitter, but ills. Lele, and no quality and the pepe you 0274324331 0274324331. Inke kaji wanya wake was Sunday 80 waka money many wake wa nyelo eji ame shameke wo ye na me color woni bi ne chon bi efe ne ken mwene na wo wake was sanji e move kete kan ha me nyawo bia wa aka wote awoba nyeme ablo e gana febulu ani ni court e wi ma fimo na ba pere da ni ba ko nya ke regional of chiefs academy keke shikaso aja they are all incompetent shikaso aja ona kajelo ko ni ke shikaba ba na no many ba jen ka mesaje ni final me ni yo shika jen ke ni bi na ko aka me na pe ke me na fe ne ke me na fe ne ke be ni shika keke because you feel clear and work sanjini ya no ye gan dan you people are not capable or you are not able to solve it no wa manche in like bopo o experience no na ka fi abono ye original house of chiefs say kun jebo mo jimoko ne san no ofio ne kenoko chame amale ka kutupo e blawo chame chon ona amale kutupo ni bi gbon fe mo blawo cheme enu ewo ena no kwale kan ne sana ke fun shipo pawe zero ake fun oshi ona an no kwale no shanya wi ja ke loko ebi eye na loko ebi eye ona nyekwa no ni anu osu sande ne ba ne osu sande ne ba ne osu man cheme ameye afetin okola ka nu moko me enyo ya nu noche no take it nyekwa abie wole ake ayehia na age yiyo ne wo ka apele alo akesane e banyenye ya regional house of chiefs mini wo banye ba gbigbili nyemi da bi mindi sande mini wo nye ba gbigbili nyemi ke shishi chon ni gbigbili nyemi ake mini nye leni kande mo alo nyi to nye kwa ke nye leni. And with a grand, I blame the Gan boy politicians. They sit and watch this instead of one that woman to stop disgracing Gan people. Watch Leon eno ni efemini engma kebani nyeme shi mi mbiake asoneken di bona bakudo Gan lo egake lo pi ensure ni yu oda ke bia ne wole me dwen lo pe di no de hwewo Horumishi. No, I mean, say no more, allow say damo. Now you emo, ni watch it, or to fuck him, huh? Watch me in your okay, one hour. A kama no quality. Ake. Dane bononi konye ni na mi bulu be kan bi okay na for first one feel like can lu ni be dwomo ni konye dane. Ona mo na speak advice na kan konye ake ehwenye ekome fie mo. Horumishi. Agbene chain of command
chain of command. I can chain of command. Benakan regional house of chiefs say one money. She can regional house of chiefs say nyeta. Can lelo to ba. There is a chain of command there. When kwete mokwete she never fe ni twisimo. When men no ni boy fio ni kwa fe because I mean like kwe. Bo ma jache me hwe bula hwe mu. Shimini njino no wona. Nya hwehwe wan sande. Nyenyenye kura nye den chenyema. Nyenyenye kura nye den chenyi saji. Na le ke lele nyento na na ke the whole regionals of chiefs nye ye he waleko. Honu mishi nye ye capacity ko odogba. Shukwen mi ngbe pa mo pe di ake. Nye sene nye prove nye ye gadengwe fe ake lele. You own the authorities when it comes to Greater Accra. There is no chain of command here. Nigbe shemo baby no fe chaka mwanya. Poto. Ko nu pa nfe bulu no te ye mo ake ma ba. Wo den che wo sande nu wo ba ye. Wo kan amboko. Mini bulu ayu o. Kendele ko klapo ani kanya ba gamashi nu akwa wi moko nya akwa sande ko gamashi mi fe mi to ma scenario ko onu mi shi shia ni tafla ajomi ni ayo gamanche ye ale shia jin onu mi shi ni wo kemoko eba na ye manche ni eje na kan wekumi alo wokunupa je wokunupa na kan wokunupa ni point le han ke na kan ni biye ona customary right there be ku sun gbajano to e kemo chon the right channel le mini come on mini your fuck regionals of chiefs babu no ne fe press conference na one aka to shima ko ye neke cheme anokwale ni yo minji jeme e na ajo na yo manche ni manchema shiaji na jo na yo manche ni ona okra to mo beni osusande ni ona kinkan ke do na nji onu nji ona owowe bi ke owowe ke kinkan onye fi o shiwo mo le won na kan wala ke shia ndi wo ke o je shia na yo lumo ye mi allo obe oku la chakan ye jeme automatically you don't deserve it. Ko nyo ba chon osisi odogba na ba le mo fiamo choko ni wole. Neme. Nya wa kwa Facebook comment jin ko me be ne yo chaka amanya producer ana screenshot of Facebook comment here ko me ni baba e ya manya na e ya hihwe mo. Gen non-billing phone line 027-432-4331 027-432-4331 Nwa manche ke Greater Accra Regional House of Chiefs nye de gbenye hwe gadangbe chomu fe yan shi ni you people need to come and render an apology ono mi shi mi pa info call say egbe nko try me 027-432-4331 027-432-4331 bo mo de ko ni bo ngo fe mi ni o try ni o chon ona Ojomo. Nyanu Moses not a coming. My humble appeal to the current president and vice of the Greater Accra Regional House of Chiefs that they must humble themselves to the two authorities of the Dangbe State, Gamanchestu and Babu Wulomos too. That's when you are elected the president and vice of Greater Accra Regional House of Chiefs. Your authority cannot supersede these two stools. Wanyami Moses not a case and ani amenameli amenadifon ameli ake God na yo me enyo ikome ni amele you cannot do without them. Chwanke namo be gamanche ke gbabu wulomo onu mishi gbabu wulomo ke mini gamanche ye jeme no nyeyo na eke it's well. Anonymous is not a second fita that okay that if the Greater Accra Regional House of Chiefs fails to contact these two stools before anything is done, then they will be doing the wrong thing. When you mean chon akeshi keji abafe noko ni abashi nungwa ni jigbabu wulomo ke gan ni jigamanche be nuele
noni atun atukoloko kola ko eba panu alo ablado fa no gbe ke no to akejo opane ibego ajo mi ni oboja ito keje mi pe mi wasem o fa na no na iba kan go ajo mi ni oboja ito keje o fa na no na ya dumo mi ka bu go ngani ma job abam ba na ka me am na metwa ke o pro ka ko ametwa pi ke o twa onala e ki mi no go bana wakame amina metwa ima u mo ka twa no bi twa ko ake mi no fi o ke wo ga ada ga wakame bana ametwa ko ni ameyo na yo yi e ka ma bena because o ke wata lete kumate o ke ya adam o ke te kumate ametwa kululu ya do na be wabu ko do ke wonu ko ile ke no ko wonu mele ke ko program le lu ya do o ametwa ta be ko ni ko to tu de yebu fa do ba ya o nche oyiwala don nu ma jobo ni fata ya bu lele egbe kan no wo ni to anye jomo 0274324331 mi bi nya ke yibi neti no aso mini esanyenye afi kun akote ewie mo akole ewie mo afi kun akote ewie mo ake no bu mo shi nke kumo chinakoto ka agbe nya wo kokoko game kadangbe nya wo na wale ai ake chinakoto ka agbe nya wo kokoko ni je o chegbe fun ani fi obu shin ache je o chegbe fun ani fi obu shin ache na chame nye ke wo mo aka be ni bulu bale ni wale tan yi ni wo nye kwa yin na ji fan mo jogba nko yin ni maka yin da ke o de bi ni ama wa rasta mi be kan mancheko ni be kan wulo mo ko in be kan choku na ta loko ino ji gan adangbe ayin ni wo meni ba fe jaleni keni leni ni ke shele mo ba ban gan adangbe da ne ke nkan chi ni mi so le ma me onu mi chi ti opon na po fire lo ni dwagbe shika me dwagbe enwu ma sha me yin na me le ake bona me tele eja ke gbe e ko me pe ni won na me dwale ta me to na fe shian eyan ten keji kuma yewo amaba in Facebook no be manchebi ni can do ekemini no wonder nungwa manche disrespected nungwa youth that there are no virgins in the town but who the virgin them nungwa youth must even go against him down to pong twankashin ebele na pe ake le wochi eba femini eba disrespect amomo twanke eba ona chon ehwe nungwa manya shiomo bemini nungwa gbobu ulomo issue neba concerning traditional marriage ona customary rights and the ko ne eba yuake o nungwa denche na nungwa na yo na virgin ko kra virgin virgin ko kra bejeme no jino no nyemi e church we say ya je no with a grand ekamini I know he was going to do that all his life. He started fighting the Gan King, so he disgracing himself instead. Chankashin with a grand ekele akane me fe ba fe mi ni e ba ekele ojogba ejake enake ninu ngwa ni oche ni o da fi welinchi dani chemu kiankinta kite ko chu gamanche no hanni ngmene leden cheti ashu enyan shin nyenu shadinate na kenyeme kemi yebi enu ajobo ni efata yabo nyeme nke nunwa manche nyekwa yibi ni ewo ne aso yibi ni lo nyeme tumo be ni kola ke nyen segbe yakenye ba yu enye jomo alo mini nke nya akeko nupa enfe kun anye anu woka ma ke amenfe kun ejake ami anu wona wole ake gbejelo enese ni onunchi ni wo ka me ke gbejelo ena ese ni yen wo che gbe na die ena ese ni na eje ni wo esa ni wonye wo che mini esa ni wonye wo che yise nyenu shadina te ke mini all Gadangbe should start participating in our development wonye mi ke mini esa ni Gadangbe chomu fe ka mi ewo Gadangbe kramo ke no wo mu honominchi
cheme ehwenye ko mefi mu ona wacha ni oda efi owelechi ika enye ta ya regional house of chiefs kenye sanjie nye ye bonye ka ya nye twinye kesane aban odo ebi ni ama wo wan rasta mi fere de aka ma ye na kan sanjie ma femi ni ma anye eja ake nye nhwe wo nya nshi na mo kro ka obe wacha ni oda efi oje manche meko ka bompele aso o manche meko ka bompele yakwe asafa che gbo keke oje na tifle fun yakwe yan shishu mo ni bi na ba yakwe yan shishu mo ni bi ni ba asafa che gbo na tile fun ni kwa yan shishu mo na afomo to ikete ni bi o shiere me fe ona cheme nke nyem power blow cheme nyem power blow ni ke bulu ani fe mo ni power blow nyen hwe nyen yashi nyen hwe wo yashi nyen hwe gadan mo temu fe yashi Jaya noko ewo ya nye musu sa nye dion ewo nye musu sa nye dion ewo ma ywe da no ne to wa gan wa ma ja cha me ni wo nye ke nyi so ban gbo yin ewo ke gbo mo ito gbale fi onu la ke mo ko fele loko no ke yin ke kan acho fanche ke gbo mo sha ewo nu ko ni atu le po ni asenje ne ya ni asesun no la ke mo ko fele loko no ke ska ban atu fanche aka ko ni bi ami ale she na je noko ewo yin ni bi gbo yin ewo da ni yin fi la ke mo ko fe yin noko yin ni bi gbo yin Koye no yoru no yejo ma pa no ke yen mo yemi ni mo de nche wo mi ogun ihan bu no ba na ke ha mo ke na gba ke pi mo ba mo ni sha ba fe mi ni aba jibu ke ba je mi wo che ni o da fe wele nchi bon yo tele ko e wo che Greater Accra Regional House of Chiefs nye bo omode because sanjini yo gan mi kenyan lololo emi na nkola ko e ba kan no hello abado fa no gba kan no cho akejo yo ndegi ni ama usimpa name ano na yanche yo ata the atole ten e fe ma ke oyi loko ke ko woche professor ni Odafi Wolenchi kuma fie ni etie no ta won ina awo mi fi yo o fa na yo gbe kan yo ni ya mi ko me isusu mo na mi na ye gbe enyono ake ehin ye gbe kono hu mako ye kenkren gbe no Greater Accra House of Chiefs the president the Professor Odafi Wolenchi the Nwamanje ni iye ake nuwa peke biemu pishin ni fakite kumasi ni Greater Accra House of Chiefs ameka me biemu eya ku ododo ben komemi so makaba pashi na loko tani fa la kananie no ni jinyo yemi ini na minye ina le ake kumase manche jeniti ni ya bile ngawu kuni enye ke kula gasadi ni ya no eji ifon kelu mojibo na kesani kubahambo no na akela kansade da fibo onyo chio obenko onye milumu keke ukele epangi aka onye mi na sana ka mi na chief mbawa mi ni madwe la kansanie ewo bi jamele tie ina le noko ton to energy yemo fio ni mi bekene nkeba oni fimo no yo wa don te no papa no kutu ka danye fe
yo inche oyi wala don ni wa job oni efata habo mbe efebe onumishin no makande manage ine no ni nke nke wrap up onumishin nyenu shadi nate eke be we are investing too much hope in our leaders. We should start uplifting all gadangwe ourselves. Chanke waka waye fon wachema no chona membo ablo no nya wabo amode ni wode nche wo fia eko ya je no manchabi ni can do eke we the youth must organize and go on a protest against the Greater Accra Regional House of Chiefs. If you try to fight higher authority, God will cut your life short. That's all. Nyeme viemo pi ke baba o shi imbe ehun efemi ni efebe no ka nu gbe woni eke wala ha wo so ni di Thursday me di pa o ma sama bo gbe no ko ke shan bo ni fe won ni wo ba cha bi won no wo ba cha bi mo ni no ke kan te lo pele nke san ni gadangbe ahin ni ba hin lele cheme mpo wa na me fe ni ja nyeme nke lopi ye show mi chimo ehwe wo le me dwen lo mada nkwelo fe nshi me ni twa ke me ni nya twa me fe me ni ke me ye bi nke shida ka gboje afi nye fe nye no ka onu edon be odebi ni ama o wan rasta to gbonjo ni she kakla gbeye nke ni fe mo ni ba wa bi nke anga Greater Accra Regional House of Chiefs na ke kieva odebi ni ama o wan rasta ni radon ke mi kwemo